Hallo gaartjen, ik ben de haasje van Ju. So in Ju hebben we al geld in Juif, kibber in Ishiv, keich, kaashke, limon. So in Toshach, hebben hier schon Gianna Kienchach, kun glansje verla en er skaske wil zien dolle wie leidje gebieg. Hij is een daarne rut, shees wil me hier schon Gianna Kienchach wil paden en kalder rut at te hou Gianna show. Maar Toshach Toshihi, hebben we dolle yang digestive biscuits met hakemans en tinne show. Eis hebben we dolle haas 4 grams je. Sé seo a hasinge clachcaigh son bána chéich acing. Anise ha me se féin pócha eis mi cunna briscaide na stai mas táisigh mi an pranach. Sé seo nám spársgiúh. Gian cínteach go bhfuil crimach an gymá bécant a fócha mas foscail se bheith. Hí se bheith seo cho mór sa mi an pranach son na crimach an bic a bít a chéing. Anise, fai do hóise a ríist a is cur 4 gram ja mes daínse. Anise le panna hauer son a leug a stáv, se seo nuver ha fé mac a parent calderút. Ha me se clachke gan neun fanner son a krimmeke a chur a staien an ím a is a miskechig. Ha me se clachke gan neun fanners gas chan mi feikin kinever a vi a clachkig seichen is an feng salach. Anise go bhfuil sin déisial ha sin a féin ar seach is ha sin a dodach ur ímir gos nach stig calvi. Ha sin a niste torste vrisketjes an ím a véskig sin a is ha sin a dal gachur ar a seach haking. Ha mi niste torst Spáin a is ha mi gascúlig ar a seach. A bhfuil se bh feiking mar a ha mi pranig sias leis a Spáin? Anise go bhfuil sin déise lecham, ha mi gachur an sa fridir sin uair I híte a is a túntach go múdach a chéich. Fé mi tí 3 limon, uachgur, siúchgur beigerach, chocolate gial, agus 2 tubbe je Philadelphia. Hierentáis a 60 gram je chocolate, 4 gram siúchgur, 10 is 20 gram de gaasboek, eis 10 is 8 milliliters je uachgur. Anise, a 20 grine limonin. Ham je dollig lach gegen het skriepen raken, dagu legen a limonin akken, eis je sjo na hui fein. Nise, jaar ver je na limonin akket, eis Gian Kienchach, gewil u kalder kut knach at zei Gianna sjo, eis houwer schon koik Spain 10 glachkig. Hij is geur een steik op boven. Gaan jullie kijken wat moer aan het Gianna sin? Ach, hij sin het al de harst taarblas is een kijkakking. Toen er is een oorgerakking, hij sin er zo'n een woordig gas een vijf tju. Nis je het taar op aan de shows, de stalke vijf de gaartje garst. Ach, stalke me huilig, kutjig nach u. Wil je we feiking gaat tjúsa ha iniste? Iniste ha je we feng ar kaasboek ar siúchgur ais ar limon. Ais ha je weer zo'n hullepetje sin a viskachig. Begaar kan biege matju kadach risho na ha je tjishal. Ach, ha weet ik nach hele aan u gurestay. Ais je zin een chocolate. So le parent, ha weer zo'n a leug. Gos a vil ag ma boek ais go miskiche guma surf. Kienchach een maag suf geloer so ha sin er leug er son. Nere ha sin déisial a sin sin a chocolate a chur a stay in a vulde. Hij is ha almaan barach miskige gejanef. Hij is sin mulach a geik déisial. Ha almaan de woude harste machas a fridge a is a goed kaldig. Ham je dolle weke mas leutoch a is feichgelach at sa ham je Gianna show. Han is sta am die Spanieng a is sinne skulig. Sin akadé ha keich gaas gaket nach rosin gemasseriv. Had je doch aket an ischte die goed aan te fridge a is bia jesha lo shonige gemarach.
Mór an taingur sin mo chuide chuigean dú, a mín dachas gon do cháir an céich cáis goút a is chiimi nachrapi.